Ngi menjur niam bangin pediang ya kaneka assuran kepala ai da ka government haka meeting kepala chair da honorable chief minister Isar Konrad K Sangma. Ya menjur. Ya menjur. Ya menjur. Ya menjur. Kublai shibun. Da ka wei ka sur ila shim ya karai. Bagila menjur ya kaneka assuran kepala ai da ka government yangi but sachisin Mislo day ban ay ka chikublay ka pagkarbang ya honorable chief minister Sir Konrad K Sangma ya honorable deputy chief minister Sir Preston Tensong yimla ban klet ya ka contribution jong i namata jong i kino hikay SSA da ka basay ni kwa ban ito ibihang ni ka jinx dang ban penbet ya ka jing jong kino hikay SSA ka day na do ka to kapor ba isa Preston Tensong ikot yang isya kami jingi keren bayangi ki angtai apo additional secretary ha bena Julai jong snem arhajar arhuar keba ilong syai ngangan long kum uta u pilar jong pi ban lamlen ti pi na kamenta ban pentikna ba kaneka isu ka jong pi jong ki SSA Council niyo isu siya kaktika mon kaktika diang ka jong ni honorable deputy chief minister Isar Preston Tensong tongin ay ka jing tapti ka bajam ya Isar Preston Tensong sechise ni kum kino ilam ni kwa ba ni choda ka basyay ka personal account manuban penurlong dai lembaga inisiatif jong Isar Preston Tensong kibala penlong ya kaneka penurlong ya ka personal account house name Arajar Arhulai ka area habang iyay lenti ya kaneka area ka dai lembaga jingsim jingkit klik jong Isar Preston Tensong pada honorable chief minister Sir Konrad K Sangma kebakila siu ya kaneka area jong iwan nanang iyay daga lenti jong kakod hakato kapor mangikren ya ka area ang akan mau isa Preston Tensong yung ay jing mon mapi kumnongin siu ya kaneka pisa namar mentang siu to syai baka ni kapisa kanay ban siu na ka state government wa dada ka government ka barim kaong ba kam ngimyo pisa na central government ban siu kanay unda pila lek syakut kakut kalapen mi ya ka judgment ka jongka ba kanay kapisa na ban siu na ka state government pa yung ay jing mon ngin siu kumno hakato kapor giong ba yang gitu ginoy kaya SSA kibala flat day ban penpoy be chiki bahaying hasem jongki yang ginoy kaya SSA kibala yo kam shaway day ban penpoy be chiki account jongki ban yang ginoy kaya SSA kibadang don haka kamro day ban penpoy be ya kan ke area saka account jongki klem kren ne chicken tin ru the honorable deputy chief minister Isar Preston Tensong okay fine kay mapiay jengmon ngin approve ban ni yo ya ke area kumbadai hok banyo denam dai noi kai sese kibala klat parang noi kai jongi nak paburom bahaying sem jongi kiyo ya kane ka area ka ba parabanai kamput tang kata kumbaong kini kinoy lam mene kibala krena shwa jonga ka regular payment of salary kade ka jingkular jongi sa Preston yung ba personally I assure you that your salary will not be delay anymore. It will be regular. If it delay also, it will be delay only for 1 quarter. Na do kaski ba ki kulari kulari yang ni yo tista ye tulok. Do no panay ba ni yo advance so dai na dai para noi kai. Sajisin nganong tong ini thap kti ka bajam ya normal deputy chief minister Sir Preston Tensong bagin bo jing duai ba ublay undon kat lembadi unte ka jingkar ku kenang ba ila bani alam ya kani ka state be jongi ka Meghalaya ka baar ka jing tap ti ya thap ti kan long ya honorable chief minister sajisin na ka bajam ba ila shim ya kani ka initiative yung hoy we will face different challenges but I assure you that within my tenor apo jong kani ka term jong kani ka government ka pamentangan pentikna ba kani ka issue jong kinoy kai baro ki kategori kentuk SSA ban 4 teachers kan solve no yamenta gilaban sya kano gilang na bacay ka government ka laban sya kano na markin sadon ki ban sya kta
kagomen kan siya kano Andre Mlele, the generations ki bansawan kin realize, oh, because of that historic decision at that point of time, baka education system hapo Meghalaya kala reform. Tong ini thakti ay Honorable Chief Minister Sar Conrad K. Sangma. Nagpakachingit hapti ro kasunday mangin hapti ay Honorable Education Minister Sar Lakmen Rumboy. Hakatokas ni ikren na ba siya yung ba? Kagomen kahaban simba niya ka-decision namar 31st March 2026 ka deadlines. Yung na ba siya kanutli ka meeting hakapor jong i hakatambal adep ilong Education Minister. Kagomen ang India ka kren siya yung ba kagomen kahaban sim initiative lem kunta siya no kalaway jong kinikinong hikay but kikena ipapulihan ka sa school. He raised his voice in front of the Honorable Chief Minister Sar Conrad K. Sangma. Tong initapti nagbenta jong iyo. Kabakadong initapti nagbenta ki official jong ka Education Department. Diba Education Department?